evangelist kalibitso la Jesu Kristu wa Nazareta. Bazalwane ngizozama I'm gonna try ukukhuluma isiZulu. Anithi mina ngizela ngepassport. Ngiyengaflosa ibhoda. No, ngifuna ukujoina this international. Amen. So ngiyabathanda abafundisi, ngizobonga nje ngibonga nje abafundisi bami. Ngoba ngiyazi ukuthi abafundisi bami ebusuku mabalele uSathane uyajabula. But ekseni makathi nje step phansi hayi uyatatazela uSathane. So ngicela sibabongeni bazalwane, ngicela isandla esikhulu. Hallelujah. Bazalwane ngizobonga mangifundisi ngicela ngivulele John 11 verse 42. Ngizobonga bazalwane, mina ngizobonga la. Angicela okuningi, angicela imali but mina imali ngiyayithanda. So ngizoyifuna ngesisuthu mara lokayifuna. Ifundeka kanje mina ngizobala only 1 2. Ithi kiyatsiba hobani ungikutlwa kamehla. Mfundisi ngicela ifunde baby ke kuthula. Itholi. Yes. I use that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that you may believe that you. Okay. I knew that you always hear me, but I said this before for the benefit of the people standing here, that you may believe that you sent me. Oh yes. Bengazi mina ukuthi ungizwa njalo. Kodwa ngenxa yesiqhubu esingiphathileyo ngishilo lokho ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo. Amen. Atsiba. Ngokuthi mahati rapela wankutwa kamehla. Watsiba lore before ngikokhuma matire ntatya matla ohle. Already uyazile ukuthi nyama futhi ngiyamthemba uNkulunkulu wami bazalwane. Mina uNkulunkulu ngiyamthemba. Bazalwane uyazini ayikho into ehlwa umnikelo. Uyabona mina lapha ne7 ngiyahayile ngihayile ndlu enkulu kakhulu. Without ukuthi azangishada ngifuna ukukhuluma manje. Azangishade singisebenzele emakitchen mina abantwana bayanisiza lapha but ngomnikelo ukhipha umnikelo the tithe bazalwane offering. It doesn't mean ukuthi imali kuphela. Nakuwe uyeze esontweni uzonikela ngokubuwena. Uyanikela ukuthi namhlanje akunamuntu esontweni uyavula la uyasithandazela umnikelo omkhulu kakhulu bazalwane. Uyeza uyiwani don't wait ukuthi bathi ayifuna amakhulu wash ama window uyiwani bazalwane. You don't need to ukuba awudingi omunye umuntu ufuna wena qobo lakho ukwenza wena you present yourself uNkulunkulu lona lokuthi masimuthandaza sithi Nkosi yami siyazi ukuthi wonke amalanga masibiza kuwe uya-answer. Hallelujah. Amen. Angikho lapha bazalwane ngithatha umnikelo. Ngiyambonga uNkulunkulu. Uyazi bengilonga the whole year ngithi uNkulunkulu wami ngithandeza la uDinewo. Ngithi Dinewo ngithi uNkulunkulu nangu uDinewo. Ngifuna uyenze bula i-opportunity. Vula ama-channel wonke. Siyacela ukuthi sifuna umusa. Wasi-surprise uDinewo. Mina bengifuna imali, bengifuna athole promotion emsebenzini. Ngoba ngiyazi ukuthi makathola ipromotion ayisilele ngapha bazalwane. Kanti uNkulunkulu uyakuphakamisa amenze umfundisi bazalwane. Hayi ukuthi thina sihlakaniphile bazalwane. Umusa lo, umnikelo la uhamba khona. Uyabona mawuthembakala kumnikelo, uNkulunkulu naye uyathembakala. Amen bazalwane.